Hayırlı olsun sevgili seyrediciler, hem sesleyiciler. GRT kanalında Diyalog Stüdyo'da programması sizinle birlikteyiz. Biz Valentina Çoban, hem ses aparatçımız Pavel Arnavut. Komrat için 2025. yıl ne kadar başarılı oldu, hem gelen yıla ne türlü değişilmekleri geliştirmeye plana koydular yerindeki kuvvetler. Bunun için büyün var niyetimi islaf etmeye stüdyomuza teklif ettik Komrat'ın başını Sergey Anastasova. Sergey İliç, selamlarım size. Zaman hayır olsun. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş buldunuz. Sergey İliç, programaya hazırlanarken elbette yenilkin Komrat'ın saytını açtım. Baktım ne türlü yenilikleri orada yerleştirirsiniz, ne türlü haberler var. İlk gözüme ilindi TİKA Agentstvosu'nun baş koordinatörün Moldova'da Tarık Metin'in viziti Komrat Primariyası'na. Bu vizit ne kadar önemliydi, pahalıydı sizin için, hem ne türlü soruları aranızda kaldırdınız Sayın Tarık Metin'le? Sovyet Birliği nasıl daldı? Türkiye ilk günden kondu Gagavuzların yanına. Büyükelçi Demirelli her zaman geldiler, kendi Cumhurbaşkanı Demirelli. Büyükelçiler bize her zaman Türkiye'den geldi bize yardım. Bizim kardeş şekerimiz var altında. Teriyaki, o da geldi Cumhurbaşkanımızla Tayyip Erdoğan'la 2018 yılında oldu çok projeler. TİKA kendi projelerini hep götürdü. Kardeş şekerimiz o da götürdü kendi projeleri. Şimdi top projeler hangileri bize kuruldular bizim şekerimizde. Bu 600 milyon liralik projeler. Bu stadyon, hastane, kültür merkezini temizlik oldu. Sonra bu resimci evi. Başka da projeler hep bugünkü gün hani tamamlandılar. Bu koleji de lazım kabul etsin bizim bakanlıklar Gagavuzyan. Zenre bina dururken 1-2 yıl. Başka da yardımlar her zaman oldu bizde. Ama değil sadece yani infrastruktur tarafında. Çok yardım da oldu. Biz dilimizi devri. Onu unutmama. Bu taraftan da çok Türkiye hep çalıştı. Her zaman duyduk kardeş gibi Türkiye'nin halkını, Türkiye'nin hepsi Cumhurbaşkanlar ne kadar vardı. Hepsi misafirler kim geldi bizde her zaman kardeş gibi duyduk. Onun için de bugünkü gün TİKA'nda başı bitirir tohumlar kendi bu son yılına kadar onun işleri biter Moldova'da. Onun yerine gelecek başka. Koordinatör yeni olacak. Onun için de bir sonra dediğime çok söyledik sağ olsun. Var olsun, kapılarımız her zaman kalır açık bu adam için. Sıraladığınız en önemli projeleri, işleri, hangileri başa çıktılar Türkiye'nin TİKA'nın yardımının burada hem Komrat'ta hem bütün Gagavuzya'da. Elbette bu listeyi varınca daha ilerledelim. Hepsini şimdi söylemedik elbette ama belki bir şey yenilikler de laf açıldı belki bunlar için de. Yeni yıl içinde hani yeni yılda hep programın var. TİKA'nın programı var. Ama çok program olacak köylerde. Köylerin de problemler hani var. Onlar da biraz bize küsüyorlar. Hani hepsi projeler oluyor şekerlerde. Komrat'ta, Çadır'da, başka yerlerde, köylerde hep istiyorlar. Onların programlarında bu işler hep var. Komrat'ta da hep var programda. Bekliyorsun belki olacak bir otobüs bize. Minibüs hani çocukları hep getirelim. Türkiye, başka devletlere nerede lazım öğrenciler hem dili hem kültür tarafından biz lazım yapma. Bu dans grupları bize gidiyor. Var çok şeker, kardeş şekerlerimiz Türkiye'de. Bizde var 10 şeker. Onun için de orada her yıl bizim çocuklar, dans gruplar, şarkıcılar, oyuncular her yıl gidiyorlar. Bizim için pek önemli hani bizim çocuklar daha sık gezsinler Türkiye, gitsinler de kendi dilini de unutmama, kendi dilimizi unutmama. Bu problem bizde pek büyük var Gagavuzya'da. Şimdi alma bu kültür tarafından dans, şarkılar yine bu taraftan çok iyi bizde. Şarap yurtusunda siz duydunuz hani %90 şarkılar hepsi söylediler Gagavuz dilinde. Bizim ana dilimizde. Ama bu dil tarafından biraz problem var. Sözümüz ilerlesin lazım elbette. Projektlere gene biraz isterim dönelim Sergey İliç. Açıktan laf ettiğinin bitki yıllar bunu hepsi tanıdı, hepsi söyledi. Hani Gagavuzya büyük zorluklarla karşı geldi. Hani büyükelçiler Gagavuzya'ya sansın yolu ya unuttular ya kapadılar. Bilmiyorum ne türlü doğru söyleyeyim. Ama böyle büyük yüksek misafirlerin vizitleri seyrildi Gagavuzya'ya.
Ama TİKA agentstvosu böyle açıklayamayarak mass medyalarda büyük interviewları vermeyerek işini ilerletti. Biliriz hani türlü okullarda projeleri geliştirdiler, Komrat içinde işlerini ilerlettiler. Bu ne kadar önemli size deyin. Sizin bakışınızı anlamayı isterim. Gagauzyan kapıları bekim kapalıylar ama belediyelerin kapıları her zaman açıktı. Komrat'ın da, Çadır'ın da, Vulkanişli'nin de, hepsi köylerinin de kapıları her zaman açıktı. Deli sadece büyük elçilere ama hepsi bakanlıklara Moldovyan. Bu seferler kim bize hep geldi, hani yardımcı oldular bize. Bizim kapılarımız her zaman açıktı. Biz işlerimizi hiç durgutmadık. Biz politika hiç karışmadık. Kim bizi dalardı biz onlara geri cevap vererdik. Ama öyle kendimiz, bizim zamanımız hiç yoktu. Şimdi Gagauzya sanırım hani geçti bu vakit açan. Gagauzya hep kapalıydı. Gelen yıl olacak yeni seçimler. Sanırım hani bu yanlış işler hani oldular bizde son 2-3 yıl. Ben Brisiya Gırta'ya da gelmedim 2 yıl. Değil sadece yani büyük elçiler gelmediler bize Gagauzya. Gırta'ya da gelmedi çok. Belediye başkanları gelmedi. Başka da misafirler gelirler. Sadece bu ekibin hani var gelirler bize. Onlar hep gelirler buraya. Hep laf ederler onlar burada. Hani hiç dilde belediye başkanları başka da. Onun için de biz ilerleteceğiz işleri. Biz kapamırız. Bir şeycik sanırım gelen yıla açılacak kapılar Gagauzya'da da. Bu problemler niye vardı bizde? Onları biz bitireceğiz. Sergey Ilyich prost dediniz ama bu 2 yılın içinde GRT'ye elbette geldiniz. Demeyiz hani hepten gelmediniz. Bir defa ama tamam. Benim bir yayınım sizinle biraz zor geçti. Biraz zor geçti. Biraz ağırdı sorular. Ker seyrediciler, sesleyiciler de beni o zaman takazaladılar. Tutarsınız aklınızda bu momenti. Prost dediniz. Hiç problemi yok. Siz işinizi iyi yapıyorsunuz. Hepsi işler kim var GRT'da onlar çok yüksek profesyonel. Sökurda profesyonel gibi kendilerini götürdüler. Ama biraz politik tarafından oldu problem. Sanırım onlar şimdi bittiler. Şimdi var yeni müdürünüz. Vakit gösterecek. Göreceğiz Doğru. ne türlü ilerleyecekler işler bütün Moldova'da hem Gagauzya'da. Politikaya karışmadık dersiniz. Doğru. Ama gene de sıra geldi karışma. Kimi sizin sözlerinizi takazaladılar, kimi sözlerinizi anladılar ya anlamadılar ama komentarlar çok türlü oldular. Bu komentarlar bağlıydılar sizin bakışınızla Gagauz dili adına, sizin bakışınızla Gagauzeri kuvvetleri adına duruma ne türlü siz not alırsınız, hep öyle sizin bakışınızı takazaladılar. Bunu ne türlü kabul ettiniz bu durumu? Biraz zordu bize. Zira gelip bize şimdi belediye, primariye gelip bakanlıklar Moldova'dan bize çıkardılar, ruparlar hem de miting yaparlar. Ama bakanlıklar gelirler bize ne işin yapma bize üst alt sistemleri o söyleyeyim Rusça anlasınlar açısına başka nerede işler. Nerede sayarsın sen lazım Rus diline geçme buyurunuz geçiniz. Bu problemler hani bizde şimdi Komrat'ta vardı siz onlar kendiniz de bilirsiniz hani kayıp suda büyük yüksekti. Sonra ardına bizde kanalizasyon sistemleri sadece %25 vardı. Procent hiç şimdi bizde var %50. Bize Komrat'ta biz politikaya oynuyduk. Biz kaybediciydik en az 200 milyon lei. Bu 200 milyon lei nerede bu projeler? Tank rayonda, Zareçi rayonda, Geofizik rayonda, Tukanyask rayonda. Sonra bu okullarda, kreşlerde buraya her yere geldi çok para. Oldu çok yeni projeler. Oldu kanalizasyon sistemleri değiştiler. Şimdi bunun ardına biz yol yapıyoruz. Zareçi mahallesine biz bitirdik kaldı 1-2 yol sadece. Şimdi çalışırlar. Tukanyaska mahallelerinde, başka mahallelerde oldu Adeska, Nevska. Bizde hiç durgunmadı işler. Biz oynadık politika, sesliydik bu insanları kim bize karşı koyardım yaparlar bize karşı propaganda hani yalanla hani biz kabul etmiştik Moldovyan Cumhurbaşkanını kabul etmiştik başka bakanlıklar onlar bilmirler yaşarlar Moldova'da. Hem duyma bu iş yani her bir insan kim bizde var primar mı başka onlar hepsi yaşarlar Moldova'da biz yok nasıl kabul etmeme kim istemiyor o kabul etmiyor ama bizim işimiz belli Komrat'ta oldu proje 200 milyondan ziyade ama kaç proje oldu bizim Gagauzya'dan Komrat'ta biliyor musunuz siz? Sadece bir.
Bir yol Tankistov yapıldı 2-3 yılın içinde. Bu hiçbir şey değil. Bu regionun bütçesinden söylersiniz. Region bütçesinden yapıldı. Sadece Kalan bir Tankista yol. 200 milyon bu geldi. Kendi Nereden? belediye. Bu Moldova'nın sonra bu Avrupa Birliği'nin projeleri geldiler. Her bir okulda oldu. Yeni futbol arizeler, güzel kreşleri hepsi diştiler. 9. sadece bir kreşe, 9. kreşe gitti. 10 milyondan ziyade para geldi hep yurt dışından. Çok ay bu uşak kapısı kapalıydı çünkü burada işler Bugünkü geçirirlerdiler. günde bir kontrakt biz Gençlik Mahallesi'ne oraya da su geçiriyoruz. Hani çok maydan suyu olsun bu Gençlik Mahallesi'nde. Orada da şimdi kontrakt imzalandı. İşler şirkettiler. O da bir yeni proje. Projeler için lafımızı mutlak ilerleteceğiz. Unutmayın lafınızı ama yok nasıl beklettireyim sesleyicimizi. Giyiniz kulaklıklarınızı. Zaman ersiniz. Добрый день. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. В первую очередь я вас лично поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем работникам ГРТ здоровья, благополучия и радости. А сейчас Сергей Ильича. Сергей Ильич, уже подходит Новый год, подходит в наш любимый край. И часы будут бить 12 раз. И каждая семья гагаузская поздравляет друг друга с наступающим Новым годом. Мы, старые поколения, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам здоровья, благополучия. Низкий вам поклон за то, что вы не забываете нас, стариков, особенно одиноких. Мы чувствуем всегда, что у нас есть поддержка, а поддержка – это вы. Спасибо И большое вам. мы желаем и просим вас, пожалуйста, в 26-м году принимайте такие законы, такие решения, чтоб скорее и богаче становился наш гагаузский народ. А мы, ваши избиратели, будем законопослушными и будем помогать вам в решении всех вопросов, которые вы примете для процветания нашего любимого края. С Новым годом Спасибо, вас, спасибо с вас. наступающим. И помните, что мы всегда молимся и радуемся, и уверены, что Божечки доволен вами. Будьте счастливы. Спасибо, спасибо. Благодарим вас. Да. Благодарим. Да, у нас первый приятный звонок. Новым годом мы тоже поздравляем всех наших жителей с наступающим Новым годом. В этом году, как никогда, мы готовимся к Новому году. У нас открытие елки будет в субботу, вечернее время. Также приглашаем на открытие елки в центре нашего города. Ну и помощь нашим пожилым людям, старикам всегда выделяется с муниципального совета. Я очень благодарен, что муниципальный совет всегда, каждый раз принимает бюджет, и мы имеем возможность каждый год увеличивать ту помощь, которая оказывается ежегодно. Поэтому такая ситуация, слава Богу, что есть чем помогать людям. Sağ olunuz. Projeler için laf ederdik Sergey İliç. Eğer isterseniz tabii bir şey ekleme buyurunuz. Sonra geçeceğiz başka temaya. Projeler bizim için hem önemli. Her bir insan, yaşanlar, komratlılar, onlar kendilerine ayırırlar. Primar mı, deputat, başka hani ne işini ayırırlar. Değil hani bütün gün bu rubarların elinde geçsin bu adam ama bütün gün geçsin yollarsında baksın hangi problemlerle büyün karşı gelir bizim insanlar. Onun için de biz ileride orada iş çalışıyoruz, işleriz, hiç durmuyoruz. Bugünkü günde de biz burada oturuyoruz ama Kuybışeva sokağında dökülüyor asfalt. Şimdi bu vakit Kuybışeva sokağında nerede biz adadık onu birkaç yıl geri. Hepsi sokaklar için hani bizde problemliydi. Onlar biz bitirdik. Şimdi kaldı Kuybışeva hem de gelen yıl içinde kaldı bizde birkaç sokak. Bu Pushkina, Savitska var bu mahallelerde. Var biraz daha bir 30-40 bin metrekare. Biz lazım gene dökelim asfalt. Hem de sanırım hani Tukanyaska mahallesinde de bu proje yani 60 milyonluk bu kanalizasyon sistemlerini geçireceğiz. Orada proje hazır. Biz bu
paraları bekliyoruz bizim bakanlıklardan, infrastruktür bakanlığından, Moldova'dan, hem de baklama sistemleri, su baklama sistemleri de hep gelen yıla biz hep projeye koyduk. Sanırım onlar da bizde olacaklar. Bir de projeye bekliyoruz devletten. Bu yol hani gelir Kukuruzny tarafından. O pek kötü durumda bulunur. Sanırım o büyük proje de o da olacak. Su paklamak sistemaları için söylediniz. Bütçetten para ayırdınız buna deyin, öyle mi? Yok, Komrad'ın kuvvetine göre biraz devletten gelecek. Yok, ne kadar para lazım bu Bu sistemler hani su paklama onlar pek pahalı. Sistemler onlarda hiçbir de bütçet Moldova'da olsun Komrad mı, Argev, Kavuşan onlar kendi parasından hiç yapamayacak. Orada 30-40 milyonlu bizde kendi paramız en çok var 10-15 milyon hani hepsi çok problemlerin toplanırlar bir yerde. Bu yolda başka hem de daha değil sadece bu 30-40 milyon yapma bu sistemler hani paklar suyu ama kendi şehirde de lazım yapma kanalizasyon bu susuz, kirli susuz o çalışmıyor. Bunlar paraları biz beklerse infrastruktür tarafından. Gagauzya'nın var 26 köyü hem de şehri. Sadece 3 köyde bu sistemler çalışırlar. 23 köyde sistemler çalışmıyorlar. Biz demek kusura bakmasın bizim bakanlıklarımız de otonomiyanın başları ama bu problemler hiç kimse çalışmadı çözmeye. Bu orada demek otonomiyanın orunda. Her zaman paralar gittiler başka yere. Ama bu problemler onlarla çözülsünler beraber. Onlar yok nasıl çözülsün bir köyle bir şehirle. Kendi çadırda onlar çözemiyor. Hep para bekler. Bakanlık, infrastruktür bakanlığında başka projeler yardımından çalışırlar çözmeye. Çalışırlar. Biz kendi projelere ödüyoruz para. Hani kendi projeyi yaparız ama işleri biz onları ödeyemeyeceğiz. Onun için de biz bu paralar hep bekliyoruz devletten. Kendi kendimize biz bu soruşuz çözemeyeceğiz. Var bir bağlantımız stüdyamıza. Алло. Zamanınız hayırlı olsun. Sesleriz Алло. sizi. Здравствуйте. Я бы хотела Сергею Ильичу задать вопрос. Да, слушаем. Сергей Ильич, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вот вы все время говорите Туканяска, Одесская, не знаю какая. А когда все-таки вы сделаете наш переулок Шуянцево? Шуянцево Заречье вы имеете? Нет, Шуянцево здесь у нас. Вот район. Где Дорогой живет, где... знаем, есть в программе у нас, если в этом году не успеем, то весной сделаем. У нас в программе куда вы есть. уже успеете? Неделя осталась. У нас работает сегодня по улице Куйбышева, Южный работает, и переходят уже на район Заречья, еще одна улица есть, поэтому мы не стоим. То есть работаем все время, знаем вашу Скажите, вы обращались в включили, муниципальный совет с этой просьбой? Да, обращался сам дорогой Виталий. Конечно, обращались. Вы знаете об обращении, так? Дорог у нас в городе много, невозможно их сразу все построить, поэтому Кстати, жители улицы Кузнецова также ожидают знаем, выполнения обещаний, да. Мы делаем, каждый год делаем, не стоим. Благодарим вас. Спасибо за вопрос, очень актуальный, поэтому... Böyle soruşlar sık öteyirler. Siz bizim yayınımıza geldiğinin ama... Her zaman yol soruyorlar. Birkaç sıra ben size geldim buraya. Hep soruşlar. Kim bize telefon açtı? Her zaman sorular. Ne zaman olacak bizim yolumuz? Bu yıl ne kadar kaç sokakta hem uzunluğu bu yeni yolların uzunluğu ne kadar yer aklınızda tutarsınız Sergey Iliç? Biz tutarım aklımda hepsi için. Bu yıl biz yaptık 10 kilometre yol. Kasabada. Ben açan seçim zamanında adadım 3-5 kilometre. 3'ten 5 kilometre. Biz yaparız 10'ar kilometre. Bizim şehrimizde var 125 kilometre. Bizden yakın 80 kilometre olacak bizde yol. Hani biz yaptık. Hem de bir soruşum benim de var. Kaç kilometre yaptılar 2015. yılına kadar. Siz bilirsiniz. Siz her zaman bu sorarsınız. Sonra da o yılların kuvvetleri söylesinler Sergey Iliç. Ben öyle değil hani kuvvetleri önce demeye mana bulayım. Mana değil. Ben isterim söylemeyen yok nasıl yapmayı hepsi yolları birden. Bu işin. Biz her yıl yaparız 10'ar kilometre. Biz önce yapmayı 20-30. Biz de şimdi Gagauzya'nın bakanlıkları bize yardım etsin. Halk topluluğu biz yapacağız daha da çok yol. Ama oradan bize para gelmiyor. Son
2-3 yılın içinde 2-3 milyon lei sadece geldi. Şimdi bir de para geldi. Hani ikinci okulda biz tamamladık o işleri. Hani bu KAP investisiya çıktı bu problemi. O zaman imzaladı Dudogul'da bu yıl da orada proje oldu. Şimdi açılış yapacağız orada da. Ama yollara bizde sıra var. Sanırım hani gelen yıla biz bu hem problemli yolları onları bitireceğiz yani. Gagauziya'nın bütçetinden para gelmiyor söylersiniz. Yeterli gelmiyor. Ama halk topluluğu oturuşlarında her zaman içderiz. Nice köylerin deputatları kıskanırlar. Derler hani Komrad'ın Valkaneş'in çadırın primarlarına böyle değilim, primariyalarına daha doğrusu daha çok para gidermiş. Kıskanırlar bize para vermirler. Verirlermiş tazeyde. Kasabalara, ne kadar köylere. Söylesinler ne kadar verdiler ben önce söyleyeyim. Ne kadar geldi bu yıl Komrad'a? Yılda en çok biz kabul ederiz 1-2 milyon lei. Biz de kabul etmiyoruz. 2019 yılında biz kabul ettik. Sadece biz. 100 milyon lei kabul ettik. Hepsi köyler hem de şehirler. 2019'da. 2020'sinde daha da az. 21'inde daha da az. Yavaş yavaş yetiştik 2025. yılına 20 milyon hepsi içine. 2019 yılında vardı 100 Kapital milyon. investisiyaların bütün sayısı. Kontribütsiya hepsi bir yerde. Bize vermediler kontribütsiya bu upakovочный двор yaptık. Bize vermediler kontribütsiya Yemeniyesko'ya. Bize vermediler hiç bir de kontribütsiya. Anglarım istedik bu büyük projelere. Bize sadece verdiler kontribütsiya Tukanyaska mahallesine, Tank mahallesine. Orada 900 bin, 800 bin. Ama böyle paralar hani nasıl kabul etti kavuşanca bir şehir kendi dolayı yerinde kabul etti de 18 milyon da değil sadece. Onun için de biz şimdi hepimiz laf ederiz burada hani lazımmış yapmaya üst alt sistemler, su paklama sistemlerini başka yapmaya. Bence 3-4 yılda 2 milyonlar yapma bu işleri. Buraya lazım bakma 1,5 milyardan da 100 milyon, 150 lazım dağılsın hepsi köyleri. Hem de Komrat da Çadır da bu paraları biz getiriyoruz. Hem de bizde var bizim bütçemizde. Bu paralar hani 83 kişi bizde işler daha da az. Ben o kişiler için çevirersim geri bize bütçede. O 83 kişi yani biz yavaş yavaş azalttık. 2015. yıldan çıktı bu iş bizde de 10 yıl içinde bizde 83 kişi işleri daha da az. 83 kişi bu bizde 15 milyon. Bu parayla biz yaparız size yol. Bir gün. Yaparız başka işler. Bence çevirmeye onları geri. Onlar çok çalışırlar. Otonomi bakanlıklarında da. Yani biz yaptık bu optimizasyon o zaman da bu parayla biz insana yaparız yol. Çevirmeye geri sanırım hani dil doğru olacak. Bizde öyle de çalışır hepsi bu kişiler sizde. Bizde kültür de çalışır çok güzel. Kulturu için de mutlaka edeceğiz. Var da bir bağlantımız stüdyomuza. Selamlıyoruz sizi. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, муниципальный советник, пани Иван. Сергей Ильич. Иван. От всех жителей большой вопрос касательно Суканала и повышения цены воды. Сейчас в Комрате происходит одно из самых крупных предательств жителей нашего города. Это экстренное повышение цены, которое вы прикрываете за тем, что предприятие не может самостоятельно выплачивать электроэнергию. Вопрос от жителей заключается в таком формате. Как давно идет процесс по повышению цены на воду и канализацию в нашем городе? Ведь вся процедура, через которую должно пройти муниципальное предприятие, в НРЭ занимает достаточно долгое время. Первый вопрос, как давно муниципальное предприятие занимается этим процессом для повышения воды? Почему вы не сообщили людям об этом заранее? И второй вопрос. Ведь можно изыскать средства внутри муниципального предприятия Суканал для покрытия этой задолженности в будущем путем экономии средств. То есть отказа как минимум от здания арендного, где сейчас располагается Суканал, их центральный офис. Далее у нас Приморье обладает большим количеством площадей, то есть зданиями и кабинетами. Может, пора уже отказаться от аренды помещений и переводить Суканал в здания в нашей собственности, а тем самым экономить средства, провести, скажем так, аудит и пересмотреть правильное распределение средств внутри муниципального предприятия и экономить. Но не совершать самое грубое, повышать цену, которая это сейчас самое главное для человека, это вода, потому что она должна быть, и цена будет
крупная для нашего города, для наших жителей. Вы откуда знаете, какая цена будет, Иван? Вы же еще не знаете. Вы уже слышите, что люди возмущены повышением цены, и действия, которые ранее предпринимались для понижения, так и не были, то есть солнечные панели и так далее. Отвечу на эти вопросы. И я вопрос тем, понял, комментарий я сам дам. Да. Иван, я сам дам комментарий, я вас вопрос понял. Значит, Пожалуйста, Сергей, отвечаю перебил Иван с этой темы, пожалуйста. Отвечай господину Иван Паня. Значит, цены, которые уже повысились, чем отличается от Аргеев от Камрата? Значит, подача воды в Камрате 22 километра, длина трассы Чекмайдан, глубина 400 метров. В Аргееве гораздо короче. Эта трасса полностью в Аргееве стоит 53 лея, вода, канализация. Уже 2 года, как только поднялась цена на электричество, которая была 1,5 лея, стала 5 лей, потом 4,5. Аргеев решил быстренько и поднял цену на воду. И не только Аргеев. Я сейчас не говорю только об Аргееве. Хотела сказать, почему именно с Аргеевым сравниваете? Потому что край мечты, город края мечты, а Иван представитель края мечты. Поэтому я, значит, он считает, что в Аргееве господин Шор или кто там управлял, совершил кощунство. Раз он говорит, что там очень высокая цена, 53 лея. Я считаю, что в самом деле это очень высокая цена в Аргееве. Сегодня в Каушанах 50... Цена, я сейчас сначала скажу, сколько вокруг. Нет ни одного города, где в Бессарабке 82 лея, вода, канализация. В Флорештах 67 лей, вода, канализация. В Флорештах 66 лей. В Луканештах 59, вода, канализация. Каушанах 55. Кантемире 52. Единцах 46. Чадылунгать 42 лея, давно уже. Это уже не первый год. То есть Суканал сегодня, благодаря тому, что хорошо работает, 33 лея. Всего лишь 33 лея. Цена, которая была в 2012 году. И мы, значит, низкую цену, которая 2 года подавалась нашим жителям, 2 года. А что означает 20 лей разница в одном кубе вода, канализация? Это означает, каждая семья сэкономила как минимум по 3000 лей в год. Каждая семья, по сравнению с жителями других городов. И такое нельзя называть кощунством. Наоборот, нужно благодарить за это. А если будет даже подъем цены сейчас, то она будет в пределах для того, чтобы вода могла подаваться. И любой человек, который имеет хотя бы минимальное какое-то образование, он, наверное, понимает, что такое 1,5 лея за электричество, что такое 4,5 лея за электричество. Насколько выше может стать цена, Сергей около 40 лей будет, но не будет выше в любом случае, чем в Аргееве, это точно. Хорошо, ваши аргументы относительно цены? Я как раз их и хочу сказать. То есть сегодня, когда 1,5 лея стоило электричество, Суканал оплачивал каждый месяц по 350-400 тысяч лей за электричество. Это самая крупная позиция, за что это самые крупные расходы, которые идут для подачи воды. Сегодня эта сумма составляет 1 миллион лей в месяц. То есть на 600 тысяч каждый месяц Суканал расходует больше. Это в год 6-7 миллионов лей. Мы всего лишь выделили Суканалу 1 миллион. Значит, предприятие где-то изыскало, каким-то образом сделало работу, так, чтобы не остановить воду, чтобы наши жители получали дешевую воду до последнего. То есть, по словам Ивана Пани, мы должны были поднять цену еще 2 года назад. Она должна уже была быть 50 лей, или сколько он там собирается поднимать его, но не 33. Разве то, что было 2 года, 33 лей, это плохо? Я вообще не могу понять, какие возмущения могут быть, если Суканал одним из последних городов поднимает цену. Самый последний город. Все уже давно подняли вокруг. А можно разве не поднимать цену? Если мы не поднимем цену на воду хотя бы на несколько лей, то мы просто не сможем оплатить электричество. И тем более, что кто у нас, жителей нашего города, где работают, ваши зарплаты с 2012 года и по сей день, они такими же были или все-таки увеличились? В университете недавно Виталий Кирчу также написал комментарий, что менеджмент нужен, что у вас в университете некому сделать менеджмент, почему вы подняли оплату за обучение почти в 3 раза. Почему вы это сделали? Почему вы считаете, что наш университет сотрудники я сейчас не к университету, а именно Виталию Ивановичу Кирчу. Нельзя такие вещи сравнивать. Экономист должен четко в цифрах говорить об этом. Причина какая?
Везде нужно делать менеджмент, не только в Суканале. Оно всегда требуется. Но сегодня ругать Суканал за то, что она продает 2 года воду на 20 лей дешевле или на 10 лей, пусть будет даже по сравнению с самыми городами. Я считаю, что это, во-первых, неуважение к тем сотрудникам Суканала, которые сегодня получают мизерную зарплату, ходят в канализационных люках, чистят каждый раз это все, и не желать им повышения зарплаты, тогда как все чиновники вокруг, в том числе и во всех структурах, заработные платы последние 12 лет, вот как мы, почему я говорю 12 лет, потому что цена завода в Камрате с 2012 года, она не меняется практически, всего лишь на 90 бань разница. И говорит о том, что там плохой менеджмент. Это, во-первых, выглядит как-то неправильно и некорректно. Предоставить право на реплику названным вами лицам, Конечно, Сергей Ильич. Поэтому но ваши доводы относительно повышения цены на воду и канализацию мы услышали. Я хочу перейти ко второй части реплики Ивана, где он сказал, что необходимо оптимизировать работу, отказаться от аренды помещений, переместить сотрудников Суканал в ваши помещения, принадлежащие Примарии, и тем самым оптимизировать расходование средств. Как вы относитесь? Это вопрос неграмотного человека. Аренда помещения 20-30 тысяч лей, если даже стоит, то нам нужно не 20-30 тысяч лей, а подорожало электричество на 6 миллионов в год. Примария располагает помещениями, которые могло бы предоставить сотрудникам Суканал, предприятию, чтобы Валентина, вот вопрос, какие помещения сегодня можно на 6 миллионов лей сдать в аренду? Есть такие помещения при Марии. Почему именно 6 миллионов? Я возвращаюсь еще раз к тому, что только электричество в год поднялось на 6 миллионов лей для Суканала. Вы имеете в виду, что это не позволит сэкономить существенные средства, так? 6 миллионов больше оплачивается за электричество. Если мы платили 400 тысяч в месяц за подачу воды, за электричество, то сегодня эта сумма около миллиона. 600 тысяч в месяц, это за 12 месяцев, это сумма 7 миллионов 200. То есть на 7 миллионов 200 подорожало электричество. Не от того, что Суканал плохо работает. Если бы электричество не подорожало бы, то благодаря тому, что каждый год мы понижаем потери воды, то есть у нас было 73% 10 лет назад, сегодня это 48%. Благодаря этому мы не повышали воду. Цену на воду. Хорошо, я вас поняла. Поэтому... Если мыслить немного иначе, допустим, прекращение оплаты за аренду помещений не повлияет на тарифы. Сумма составит 200 тысяч, 300, но не 7 миллионов лей. Это нельзя. Это позволит улучшить условия, либо это одна заработная выписывать премии сотрудникам, которые так тяжело работают, вы говорите. Вы должны говорить с экономической точки зрения. Если я называю сумму 7 миллионов, почему вы мне называете сумму, и Иван Паня, назвать мне сумму 200 тысяч или 300 тысяч. Разве это сможет решить проблему? Почему? Разве в Аргееве руководство не знает, что делать? Я считаю, что они правильно сделали, что вовремя подняли. Я сейчас не ругаю город. Город принял правильное решение, потому что низкая цена не дает, во-первых, развития самому предприятию. Поэтому очень низкая цена, она не должна быть. Люди останутся в итоге точно без воды. Суканал – предприятие муниципальное. Конечно. Как вы оцениваете работу? Отлично. И насколько она прозрачна в плане расходования средств и получения оплаты от населения? Как вы можете оценить работу или я, или другой, если 12 лет цена на воду не меняется, а все вокруг подорожало. Заработная плата выросли, расходы все выросли в разы. Не только в Суканале, они выросли везде вокруг. Газ стоил, не знаю что, а мы потребляем сегодня там электричество, это как базовый элемент. И заработная плата, если в 2012 году они были 3-4 тысячи лей, так сегодня 10 и более. Наверное, тоже выросли расходы, а цена на воду не меняется. То есть, если вы покупаете муку по 3 лея за килограмм и продаете булку хлеба за 8 лей, значит, и покупая муку за 10 лей, вы тоже будете за 8 лей продавать. Но это элементарная экономика. И люди, которые хоть маломальски разбираются в цифрах, они не должны давать политические какие-то. Это политический такой ход, тем более, когда вокруг Чадрлунга 42 лея. Так вот, посмотрите, что творится вокруг. Неужели 33 лея по сей день мы что-то плохое сделали для людей? Я еще раз говорю, каждая семья в каждый год в Камрате оплачивала на 3 как минимум 1000 лей, если в семье там 3 человека, 4 проживают, они потребляют 10 кубов как минимум. 10 кубов как минимум – это разница в 20 лей за куб, это 200 лей в месяц.
12 месяцев у нас 2400 лей, но у нас не все 10 кубов, если 15. То есть эта сумма составляет 2-3 Средние тысячи лей. цифры приводите, Это да. очень Спасибо, Сергей Ильич. простая арифметика, и когда я слышу о том, что экономисты об этом пишут, неужели вам сложно взять, тем более Иван забыл, что у нас есть административный совет, который назначен муниципальным советом, в том числе и он голосовал. И эти вопросы вообще нужно задавать не примару. Это я взял на себя ту миссию, чтобы не остался город без воды. Поехали вместе в Андре. Андре сделала полный анализ работы Суканала. Руководство Андре отметило очень хорошую работу в Суканале. Это единственное предприятие, которое с такой ценой имеет такую маленькую задолженность. С такой ценой низкой. 33 лея. Вокруг у нас приварии, которые получают по 10 миллионов доходов больше, чем Камрад. По 10 миллионов лей. То есть получают доход откуда? От жителей откуда? На 20 лей дороже вода. И у нас возмущение есть. Так если преподнести жителям информацию так, как преподнес господин Иван Паняк, конечно, будут возмущения. Каждый житель вникает в саму суть дела вопроса. Но нужно вникать в это. Сначала посмотреть, если стоило электричество 1,5 лет, откуда? Солнечные панели тоже нуждаются в каких-то финансированиях. У нас что, есть свободные остатки денег, чтобы мы могли построить солнечные панели? И солнечные панели нужно привлекать грант, либо брать кредит самому Суканалу. А чтобы брать кредит самому Суканалу, нужно повысить цену на воду, чтобы можно было оплатить этот кредит. Поэтому Спасибо, это, Сергей Ильич. в курсе этого дела. Мы работаем над этим. Да, если в городе построено, извините за выражение, 50 километров канализации, водопровода, значит, чем-то мы занимались, мы, наверное, опять же, возвращаясь до 2015 года, сколько было построено? 0 километров. Надо было строить, как в Чадырлунге. В Чадырлунге в 2010 году еще построили и водопровод, и канализация, весь город. Я стал примаром в 2015 году. В Чадырлунге это уже все было. Конечно же, легче, когда все построено, когда изыскиваешь средства, там 10 миллионов, там 15 для того, чтобы уменьшить потери воды. У нас потери воды были огромные просто. Поэтому не надо здесь такие вопросы, они не актуальны вообще. Спасибо. Принимаем еще один звонок в студию. Конечно. Заманс Хайрлоусон, здравствуйте. Мы готовы вас выслушать. Вы в прямом эфире. Да, слушаю Алло. вас. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы, конечно, вам говорят. Да, слушаем. Я не буду вас долго задерживать, но пускай ваш паня сразу ответит о том, что сразу чувствуется, что он от Шора деньги не получает, поэтому так разговаривает. Будьте корректны, пожалуйста, по отношению к нашим слушателям и нашим гостям. Благодарю Да. вас. Я ответила конечно, кстати, сколько стоит вода у вас? 30 я лей? ему ответила, вы, конечно, тоже 29 лей стоит. 29 лей только вода стоит. У нас Но Да, летом да, какие сложности да. испытывали жители города Вулканешты, вы знаете, Сергей Ильич? Валентина, 29 лей и это без Благодарим вас, канализации. уважаемые слушатели. 60 лей, конечно, стоит как минимум вода канализации. В Камрате 33. Что за вопросы могут быть вообще в работе Суканала? Я не могу понять. 2 раза цена дороже в других местах, к ним вопросы нет, а вот у нас есть вопросы к нам, где дешевле цена. Я впервые такой феномен слышу в своей жизни. Обычно люди благодарят там, где ниже цена. То есть благодарят, говорят, да, хорошо, что там ниже цена, мы меньше платим. Мнения разные, и они не могут быть абсолютно одинаковыми, Сергей адекватные, Ильич. в первую очередь. Они могут быть разные, аргументированные. Мы ваши аргументы услышали, предлагаю перейти к следующим темам. Вот Сергей жительница Ильич. Вулканешта позвонила. 30 лей только вода стоит. У нас вода-канализация стоит 33. А у них вода-канализация стоит 60 лей. Они тоже вынуждены были поднять цену. Они не могли не поднять. Все подорожало в разы. Как можно При вообще этом такой вода вопрос... летом подавалась по графику, ну и в Камрате тоже бывают перебои. Летом всех бывает, потому что у нас еще много нелегальных подключений, люди поливают. Sağolunuz Sergey Iliç. Gene para için, gene bütçet için laf edelim. Söyleyiniz kısadan çünkü vakitimiz azalır gerçekten. 2025. yılın bütçeti tamamlandı mı, tamamlanmadı mı? Artık Şimdi, bugünkü günden ne türlü çıkışlar varınca yaparsınız? 2019 yılında biz bu bütçede kabul edeceğiz. Biz kabul etmedik daha bütçede. 2020 Şimdi hangi yıl için söylüyorsunuz? 19 Dekabr'de biz kabul edeceğiz. Dekabr'ın 19'unda kabul edeceğiniz. Bu Cuma günü bizde toplantımız 2026. var. yılın bütçetini. Bütçenin kabul edeceğiz. Belki 2025. yıl için ilkini öğrenmeyi isterdim. Onu biz tamamladık ya. Onları bizde gerçekleşti. Başa çıkardığınız planınıza göre. Çıkardık. Yollar oldu, kanalizasyon sistemleri oldu. Hepsi projeler tamamlandılar. Bunu anladık. Gelen yılın bütçeti olacak daha büyük. Ne kadar 2025. yılın bütçeti? 2025. 140 milyon, 2026. için plana koyduğunuz 151 milyon. Büyüdü maaşlar, büyüdü zarfatla hepsi çok...
söyleyemedim, prost dediniz. Defisit yok öyle mi? Bizde yok, bizde işler 83 kişi daha da az. Bizde o kişiler işlerler 2015 yılında bizde para hiç olmayacaktı. Onlara ödemeye, zarpata da ödemeye olmayacaktı. İlk sesleyicimiz yalvardı ki yaşlı insanlara bakışınızı doğrudasınız, biraz tazeyde onlara yardımcı olasınız. Sosyal uğru için ne kadar para verilecek bizde bütçetinizde? 3-4 milyon her yıl, her zaman da büyür bu kendi. Biraz büyüdeceğiniz. Ekmek parasız, kim kanser hasta gelir insan biz veririz 50 de bin, 100 de veririz. Hani normalde insanlar kim gelir hani biraz ihtiyar insan onlara da veririz. Biz kimseyi çevirmiyoruz geri. Komisyalarda 19'unda kabul edeceğiniz var niyetiniz kabul etmeye bütçeti ama sanırım hani komisyalardan soruşları artık geçirdiniz. Bütçetin projektini baktınız. Komisyelerde geçirdik. Bütçelerin baktık. Nerede hangi cedeme vergiler kalkıyorlar biraz. Ama vergiler çok... için tamam sorma isterdim. Hangi vergiler üyeselecekler? Sıradan yaşayanlar, değil kasabanın yaşayanlar. Bizde şimdi bu süpürme hani ЖКХ bizde var. O vergiler biraz büyülecekler orada. 3, 4, 5 milyon olacak taziyede. Kişi başına orada da hep insan kabul eder maaş. Onlara da lazım ödeme. Maaşlar da üselerler. Hani biz isteriz bu işi yapma. Hem de tabi vergi %10% hani 15% bu İEF hani vergisi. İEF hem toprak için öyle mi? İEF hem toprak için. Başka vergiler bizde o kadar büyümediler biz onlar. Kaldırmarız. Sağ olunuz. Var bir bağlantımız. Zamanınız hayırlı olsun. Sizi seslemeye hazırız. Здравствуйте, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Я хочу выразить слова благодарности Сергею Ильичу как примару. Вы знаете, настолько наш город преобразился в том плане, что очень хорошо работает коммунальное хозяйство, улицы убраны, бордюры побелены, ну, красота кругом, в парк зайдешь, посидишь, красиво, а теперь еще и сквер тут строится возле Примарии, очень прекрасный сквер получается, будут отдыхать мамы с детьми, инвалиды будут отдыхать, пенсионеры будут отдыхать, приезжающие гости к нам смогут увидеть нашу красоту. Как много внимания Сергей Ильич оказывает пенсионерам нашим, потому что иногда встречаешься с людьми и говорят, как хорошо, что у нас такой прекрасный примар. Оказывает и материальную помощь на лечение, продуктовые наборы, но это все совместно с муниципальным советом. Наши люди очень довольны. Поэтому, Сергей Ильич, благодарю и желаю, чтобы вы еще долго работали во благо нашего города. Спасибо за звонок. Спасибо. Да, есть еще вопросов много в городе, да, но самое актуальное не всегда связаны вода, канализация, дороги. Это самые основные вопросы, которые всегда нам задают жители. Ну, это и понятно. Даже еще раз, если вернусь к воде, то самая низкая цена. Мы никогда не были сторонниками повышать цену. Газ подорожал 300%, электричество, а вода все та же цена, как была в 2012 году. Как можно это комментировать в негативном таком ручье? Я считаю, что это вообще не в тему даже. Это само понимание, что в пределах разумного мы всегда поднимали. Никогда мы не старались, чтобы жители платили 3 раза дороже за газ, за электричество, тут еще и воду. Но вода-то была по сей день. Мы могли уже 2 года назад еще поднять цену. У нас тоже было бы около 50 лей. Но мы же этого не сделали. Зачем нас сегодня за это, то есть обвинять и ругать? Нельзя эти вещи делать. Сергей Ильич, kaldı birkaç minudumuz. Kultura için laf edelim. Hem de yeni yıl yortuları için ne türlü programı hazırladınız? Bunu da isterim genişten açıklayalım. Biraz söylediniz önce ama kısadan. Municipal tiyatromuz var mı yok mu? Bugünkü günde ne türlü durum anladınız? Bizde municipal tiyatronun işi gelen yıla olacak çocukların zaten çok. Çocuk kabul ediciler. Kişiler bizde azaldı municipal tiyatrında. Bizde o kadar çok para yok. Hani tutma çekir gibi büyük tiyatro. Bu 3-4 milyon lei hem az lazım. Bugün tiyatronun bütçede var 800 bin. Hani orada 3-4 kişi çalışıyorlar. Ama onlara biz veririz çocuklar. Çocuklar öğrensinler tiyatro iskustvasına. Gagavuz dilini öğrensinler orada. Onun için de yeni yıldan bu program bizde giriyor da bizim tiyatromuz
hep bu işten çalışacak. Hani çocuklar bizde öğrensinler. Şimdi 2026 yılın bütçetinde bu uğra paralar bakılı, doğru mu anladım? Hani uşaklarla işlesinler. Uşaklarla işlesin. Bizim tiyatronun müdürü de, yardımcılar da kim orada var? 3-4 kişi bizde orada şimdi çalışır. Önce vardı 18 kişi çalışırdı ama bizde o kadar para yok çok hani tutma büyük tiyatro. Bizde yoktu para tutmaya düzavı, bu duhavoy. Onun için de biz onları verdik daha büyük. Geçirdik onları büyün kültür bakanlıklarına. Nerede onlar yürünce durardılar. Yokunca kendi cedeme komrat kendi bütçesinden bu kadar çok para harcasın bu yerlere. Bizim sadece önemli programlarımız bu çocuklar. Dans gruplar, spor okulunda bizde var 300 çocuk sadece spor okulunda var. 300 çocuk kültür merkezimizde. Var 13 Abrasovoy kolektif var bizde kolektifler. Orada var 13 tane. Bütün Gagauz'da bilirsiniz ne kadar var? Bilmiyorum şimdi söyleyemeyeceğim. 25-26 yarısı Komrat'ta. Komrat'ın müfüsü insanları %18. Ama 13 kolektif bizde. Hepsi top 26. Bizde ne kadar bütün Gagauz'da kolektif var. Onun için de kültür tarafına biz bakırız çok iyi hem de kültür çok iyi işin çalışır. Bugünkü gün bu kendi yeni yılında hazırlarlar. Sonra çok konser de bizde olur her zaman. Bu taraftan bizde ben şimdi pek memnunum nasıl kültür çalışır bizde. Geçen pazar günü jüride oturdunuz. Seyrettiniz küçük çocuklar ne kadar talantlı, ne kadar küçük yıldızlar var. Ben boğuldurdum biraz. Georgi Ivanoviç bizim meclis toplantısının başı o jüride oturdu. Jüride biraz zor oturma. Bilmez hangisine vermeye yıl ki. Ama kimseyi küstürmediniz. Kimseyi küstürmedik. Hepsine verdik bir türlü. Hani bu şimdi küstürtmemeye bizim gençleri hepsi güzel gösterdi kendi sanalarını. Tiyatro için lafı açtım çünkü görürüz hani geriden var çok talantlı uşaklar, angıları korkmayırlar. Scenadan angıları hazır böyle insanın karşısına çıkıp da hepsini şenlendirmeye, türkümü çalmaya, bir peyitme anlatmaya, kar bir oyun mu oynama aktör olarak. Bu yüzden de tiyatro da lazım. Çocuklar oldular bizde. Normalde şimdi kanunlara göre biz ilk bulunuruz. Ardına gider Dolay Uru, autonomiya. Onun ardına da gider Moldova Uru, 3. Ur, hani incedeme daha yüksek Ur. Bizim urumuzda lazım olsun çocuklar, bizim urumuzda yok nasıl olsun profesyonel kolektifler incedeme. Hani böyle sayarsınız. Dil ben öyle sayarım, böyle kanunda yazıyor, böyle kanunda yazıyor. Hani yok nasıl, bizde kreşler, bizde dil okullar. Bize bağlı kreşler, çocuklar küçük. Okullar bağlı şimdi bizim bu autonomiyanın bakanlıklarına. Bize onlar dil bağlı. Böyle bütün dünyada çocuklar bulunuyorlar belediye urumda. Ne kadar daha profesyonel onlar kalkarlar daha da yüksek urlara. Giderler autonomiyanın uruna, bakanlıklarına giderler devletin. Biz yok nasıl alma büyün. Bize burayı kontemporanoyu, Bodgros'im, Lautara yok nasıl alma bizim bütçemize. Bize bütün bütçet yetişmeyecek onların. Ama Komrat'da andırarsalar kendilerini böyle yüksek uğurda götürerseler. Komrat kalıcı ki olsa andırarsalar bize. Aha, böyle pozisyon. Bizde para o kadar olaydı şimdi nasıl Kişinev'de. Olsun 9 milyar o zaman bize ansınlar ama bizim bütçemiz 10 defa daha küçük Gagauzyan bütçesinden. Sadece 150 milyon yarısı gider çocuk başçalarına. Yarı para gider çocuk başçalarına transferden gelir Moldova'dan. Yarı paralar giderler başka yerlere. Bize şimdi sadece hani bakma bizim bir yeni projeleri yol yapma bize kalır 15 milyon değil. Bu 150 milyon içinden hani bir şey yapma bizim şehrimizde göre 15 milyon sadece kalır. Onlardan yok mu biz bakma Bodgros başka kolektifler. Bize insan doğru anlamayacak. Sayılı günler kaldılar. 2026 yıla adımlayacağız. Geçirerek 2025 yılı bunu da kasabanın yaşayanlarıyla birlikte yapmaya var niyetiniz. Programı kurdunuz. Komrat'ın meydanında güzelin çam ağacı kendi bakışımı söylerim artık koyuldu hem donatıldı. Ne zaman insanlar var nice toplansınlar ki primariyanın hizmetçilerinden, kültür hizmetçilerinden birlikte çam ağacın ateşçiklerini birlikte yakma hem sevinmeye gelen yurtlara. Cumartesi günü akşam saat 5'te çıkıyor açılış. Saat 5'te orada olacak güzel konser programı olacak bizde biraz
türlü şov programlar olacak. Hem de o güne kadar da tamamlayıcı orası. Şimdi meydanda var biraz işte. Şafkları da kuruyorlar. Sonra bu evleri kuracaklar orayı. Orada şimdi daha da güzel olacak. Ama biraz iş var da. Bu yıl biz biraz genişten yaptık. Hem de 19'un gününde ardından 20'sinde biz açacağız. Açılış olacak. Ama ardına her gün olacak konser programları. Biz koyduk orada küçük bir scena. Bizim artistlerimiz sanglar var. Kültür merkezinde belki başka da şehirlerden, Gagavuzya'dan isteyecekler katılma, hani bir konser programını verme bir akşam. Da her akşam bizde olacak konser programları ama 31'inde biz 10 yıl bu cedeme Adeti koruyorsunuz. Adeti koruyoruz. 10 yıl 2015. yılından biz yeni yılı beraber bizim yaşanlarla cedeme kutluyoruz. Hem de bir yerde şampan parasız çıkarıyoruz orayı. Hediyeler, sonra salut. Bu sadece bizim kasabada olur. Böyle cedeme. Belki şimdi başka yerde pedalandı ama 2015 yılda sadece biz bu işler yaptık. Sayılar da hani yeni yıl bu cedeme aile yurtusu. Biz biraz saydık hani şehirde, Komrat da hep bizim ailemiz. Onun için de o zaman benim ideyam vardı da çıktık da o günden bizde 11. yıl olacak. Bu yıl olacak 11. yıl. Hani birlikte Komratlılar yeni yıla adımlayırlar. Dans, hora, hem de türlü konkurslar bizde hepsi olacak gene yeni yılda. Saat 11'de akşam biz gene bekleriz bizim yaşanları. Hem de misafirleri Komrat'ın. Sağ olunuz Sergey İliç. Vakitimiz geçti, bitti. Büyük havezle sizinle bu yayında Gagavuz dilinde laf ettim. Hem de Komrat için yenilikleri öğrendim ben de. Bizim auditoriyamızda ta bir sıra isterim söylemeye. Bugün diyalog stüdyamızda, programımızda payaldı. Komrat'ın başı Sergey Anastasov. Sağ olunuz. Sağ olun. Sağ olsunlar seyredicilerimiz hem seslayicilerimiz de hani bizimle birlikteydiler bu zaman. Sağ olsun hepsi kim bağlandı stüdyamıza hem açıkladı kendi bakışını hem verdi kendi soruşlarını. Gelen yayınlarda da katılınız programlarımıza. Gelen buluşmaklardan.